Dala. Kinapudno ken biyan. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 18. Sumugat akas natadem akampilan tinasakit asao, nga makapaimbag tinasayaat abalikas. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biyan. Ay, nauma akon amang tultulong kada kayo. Inaldaw meten nga umay kayo dito'y balay a dumawat iti kaninyo. Saan kumamatakas na Ay na anak ko, pasensya kan. Kinapudno na. Mabain ako nga umasidagkan ka. Ngam si kalaang matinamnamaak kita. Ay na auntie, adumat ngamin ti paggastusan mi. Apay ngamin apilitem apagadalan dagiti anak mo no awan met kwartayo. Ti aramidin nyo, pagtrabahom nila kay mo, saan aday talaang agin inom tar aramidan na? Ag-examine ngamin dagiti uping balasang ko. Ay na auntie, awan maitad ko. Agawid kayo ukit din. Maruwam kayo. Jay fried chicken ti sidaan tayo italakay. Tapay lang at nabati akarnit baboy dito Ay na, nauman dagiti ubing. Uray siya, naumaak matan. Di mo pa'y lang arod intad kini antem. Nagkutungay. Basol na matyaang Martir mga min. Tanangam ka diti pa nagsasaom kan ko na. Kaasim ay. Ay na, mairwam. Idi pa'y nga umay dumawdawat kanyak. Manun atawan nga utang. Nasken laang amakang tapno makapagpanunot mo. Una, ngam, nagsakit mo ti pa nagsasaom kan ko na. Ay nabay anak kadilaang. Naumaak nga roden nga itad iti kasapulan da. Anya nga'y tinaganab ko iti panang tultulong ko kadakwada. Awan! Donya ka talagan, mariminda. Nagdakkel ti kapapaaramid mo abalayo. Basit paikit di da ita amare. Ay na, dahito balayo ati kadakkelan dito lugar tayo. Ay, kayat mga asawan, saan ka pa'y akontento iti dayta? Kastoy sa talaga ti tao, no adaba nag-amagunod mo mare. Tagi kurangam, agtarigagay kan tumanen iti mas ad-ado. Ay kat agtarigagay kalata taado mo ti kwartam. Ay agasam man, na i-promote man yung gayam nila kay mo. Nadamag mon? Kita man laang anya. Nagbiit nga agwaras ti damag. Oh, umay kamare. Umunig ta di tabalay. Ta ipakitakken kadagiti collection ko ang nginginaan nga antik. Aywan man, ta isupay ti may sa arantak nga imay dito balayukat. Malaksid nga umay ko kitaan dito yung mansion mo, umay ko pa'y kitaan dagiti nagngingina a collections mo. Sige lang, mare. Aguma ka itikay. Siyak tinagbig dito. Dahito ka di, ti pakakumikumam ita, ti agbake. Una, kasano, di na kaya pagtrabaho nila kay ko. Dito yaklaang kanun balay. Taapay-pay lang amin nga agtrabaho ka. Katadakan ka aminan. Ado a kwarta, akakangina agamit. Ay ngam niya, agan anat ka. Tapay. Naggingi na dagiti gamit mo dito balayo. Dagita impakitam kanyak nga antique collections mo. Ang mga nusarkanda dito mansion mo. Ay, amumoten ita apanawan. Pampanunutin mi nga rodkin nila kay ko. Ang mga lakami iti security guard. Bongga ka talaga. Ay ni, anya orasan. Agsubli ako ni office. Agyaman ak iti panang pasangbay mo kanyak. Hay, kaano kaya nga ag-resign di tatrabahong ka social worker. Tapno matuloy yung tinabayag a plano tang ag-tour around the world. O sige, bagaan kan tulat tamare. O sige, agkita tantumanan. Innakon. Napanog kan sa manan ang nagmalmalam ang nagtrabaho bakay. Ay, wan nga rod. Kaya't ko kumamot ti atid ka bakasyon. Katsikaman ngamin. Dahil tala trabahom ti ayan ti atensyon mo. Anya ngay nga rod. Marigatan tayo mo't no sa anak nga trabaho.
Oh, anya tinapasamak. Ay, daytoy lugan Daytoy pa'y timay sa ang problema. Agkarapirdi daytoy alugan. Mabit lang Tay nakitaan ti makinana. Ay, imbis ko maama kaawidak nga aginanan. Ay, imbag pa'y ni kumari kaminda. Nagmayat ti biyag na. Oh, Mari Minda, hello? Hello, Mare. Apay, Ada problema ka, Mare. anya dayta. Busy kan samot. Adaak dito'y parlor ita, Mare. Ibaga mo, no anya ti problema. Napirdi ti lugan mi. Nakapirjan na. Dito'y pa'y awan ti matatao. Sige, di ka madanagan. Awagak di driver mi, taumay na kayo tulungan. Sige man nga, Rod. Agyaman ak, Mare. Ay, imbag ka pa'y tagpapapintas ka manon. Ay nakadalawas dayto nga aramida. Anya nga iti sarbina nga dabukod ko a parlor. Sa bagay mo't kit di, O sige, Mare. Urayin nyo lang ng di umay tumulong kada kayo. Sige, Mare. Katagyaman na. Ma'am, kaya't nakadi makasarita? Tulang ka kadi. Namin adon nga inayaban ka. Anya ti aramidam ijerwar, Ay, pasensya kan, ma'am. Ay, sukatan kan san a driver. Ay, Adagayem ko amapan mo tulungan. Denggem ti bagakkan ka, kan awatam. Tadyak kayat nga ulitan pa'y. wan, ma'am. Wan kawan, saan mun tumanen anaw-awatan? Ay, makaparurod. Sa balila talaga tibak na nga niya, bakat? Saan laabas tabak ng ni Kumarik Aminda? Milyonarya. Katuan, kita manday jay lugan anang itulod ka data. Nangina ti kasta alugan. Anyaman nga oras akayat nasukatan tilugan na, mabalin lata. Nagswerte kan bakat? Tanaadaan ka itikas kan kwa na agayam. Nana, naisubmit yo ka din dagiti requirements yo para iti financial assistance sa dawdawaten nyo. Uwan, ma'am. Idi pa'y napalabas a bulan. Manon adaras ang nagsubli-subliak. Kasta ka di. Mabit lang Ta-check ko dahito yung files ko. Ay, agyam anak, ma'am. An-anwan nyo ti kwarta. Igatang ko kumaiti agas ko, ma'am. Nabayag nga minun, dahito'y sakit ko. Dahito nakita ko ti papel mo. Panagkunak na kompleto mo at dagiti requirements mo. Ay, agyam anak, ma'am. Ang kasla nakit-kita kan. Ha? Si kan samot jay gayim jay ka anak kak animinda. Kaanak kam ni Minda? Uwan, ma'am. Best friend ko. Ay, kasta ka di, ma'am. Ay na, baanangan na di ka anak kak. No kasano ti kinabak nang na isumot ti kinarigat ti panagbiag mi. Makilablabada ak lang amin, ma'am. Iso adumawdawat ak iti tulong. Kat sapay kumata matulungan dak, ma'am. Gyaman na ka, Manong. Taimay nakmanan inala dito'y trabahok. Nabanog akon. Ay, day dati trabaho, sir. Saan taan nakapagsarita ka dagiti napalabas ng aldaw Adong amin dagiti meeting ko. Kumusta kan, Manong? Ay, sir. Agikat akong kas driver yo. Anya? Awan pa'y makabulan mo, agikat kan. Abay, adda ka disan mo nagustuhan? Ay, awan makunakan ka, sir. Nasayaat ka tao. Amum arispitaran ti padam a tao. Ni Maminda ti jak maanusan ti ugali na. Oh, anya man hindi naramid na kan ka? Kas iti sigud sir. Pinagsasawan nakmanan. Pinabainan nak iti kaadwan dagiti tao. Ala, bayam, kasaritak ni Minda, Manong. Saan ka pa'y nga pumanaw? Si Mang Patmat gaya man tinagagat ka na singpat nga asawa.
Nasken ngagsarita ta, Minda. Ay na, mabalin ka di ang madamdaman nga agsarita ta. Ay kita man day ti baro nga style ti buko. Bagay ko ka di. Minda, pinabainam ka di man ni Manong Nestor. Naglaing agi pulong day di alakay. Agpakpakadan. Anya ti kayat mo? Linawas abaro ti driver tayo? Ay, bayam apumanaw. Sadot a driver. Alwadam ko mamot ti panagsasaom, Minda. Adda puso ken panunot dagiti pagpabainam. Siyak itan ti ungtam. Siyak nga asawam ti bagaam itikas na. Ha? Dagiti katulong dito'y balay. Saan da nga agbayag? Saan ka kadi makadlaw? Awan makapagbayag, gapu iti ugalim. Day talaunay na sakit a panagsasaom. Ay na, nginginahaan day tinangipanam kanya ka restaurant, kumare. Sikamat. Nanginaayamot dito eh. Puro bak nang laang dagiti mangmangan ditoy. Si kakit di man. Agorder ka lang iti kayat mo. O sige, pangururayan ta iti waiter nga umay mangala iti order ta. Ada kayat ko nga ibagakan ka. Oh, anya day ta. Kliyente ni Anting. Ha? Sino nga antik? Diagnagan iti test. Nag-istorya kami. Imbaga na kanyak, ti kabibiyag na. Anya? Kasapulan na ti kwarta apagpaagas na. Iso nga imasidag ka na kami iti opisina. Amangan mat no iskam day ta ibagbaga ma. Awan ti antik amarigriga. Sigurado ka, itiray ta nga ibagbagam? Hay, agorder takit din. Saan aday ta ti pagsaritaan ta? Kan saan ko akayat apagsaritaan ta? Gimuran sa kanyak ni Kumarik Aminda. Taapay kumagumurakan ka. Inistoryakan ko na nga imay nagpatulong di Antina. Day di kinabaknang na. Addaan tinang agpatpatulong iti opisina yo. Wan, kat mamati kadag iti inistorya ni Nana Tess. Ay, una yung tigayim mo. Paglibakan na ti relasyon da. Maam-amiris ko asaan anasaya at agayam ni Minda. Talaga asaan? No paglibakan na ngagkabagyan da. Naungat ka nasakit ka nung agsasao ni Minda. Iso nga insardangan ni Nana Tess ti dumawat iti tulong kan kuana. Unay matdaytan? Naasidag tirik na kadag iti marigriga at lakay. Nang runa kadag iti maidadanas. Iso nga rod ang nagbalin ka a social worker. Maditirik na. Nga dadag iti baknang asaan da nga ammo at alyawan nagiti kabagyanda. Nang nangruna pa'y no mismo a kabagyanda. Gayam ko ni Minda. Ngam kas jay ter aramiden na iti Antina. Ay, kasla kayat kon nga adaywan. Nagipulong kagayam kinilito. Pasensya ka, ma'am. Pumanaw kan. Saan ko akasapulan ti driver akaskan ka? Talaga kaya't kunti pumanaw, ma'am. Linapdan naklaang ni sir. Siyak ti rumbang amasurot. Saan ka madanagan, ma'am? Apa man ang makasangpat tayo di balayaw. Pumanaw ako na dagaws. Nana, insagana ko na ti kwartam ang maawat mo. Ay na, agyaman unay, ma'am. Nakaanos ka. Agpirma ka langan ditoy. Uwan, ma'am. Ay, uwan kayam. Nagkita kayo kadi iti kaanak ka. Wana na, nakita kami. Nakasimsimple laang iti agnanad kami pa'y ije baryo. Ita, nakabakbak nangan. Pumanaw kan! Un, ma'am. Oh, saan ka pumanaw, Manong Nestor? Ay, sir. Lito? Iti da ito agundaway, siya konti masurot. Anya? Ay, Ket mangrugi ita, rumbeng at anangamon ti panagsasaom Minda. Adun ti napasaktam arik na. Saan anasaya at day tanga aramid mo? Mapan ko pa'y lakadwaan ni Nana Tess itanga aldaw, tamapan agpa-doktor. iso ka di dayta di ibagbagam nga ante ni Minda? Wan, iso. Pasat ka di dayta ti trabaho. Saan? Ngam amok ang masakit.
kan kasapulan na titulong. Ibagak ko makaniminda, amok agumuran tumanan. Ala, addakan ka no talaga akayat mo at tulungan. Ay na, ma'am. Kinadwaan nak lang arudan ang nagpadoktor. Pakanan pailaang mo dito restaurant. Agasam mat ngamin, mano nga oras nga inor-oray ta ti doktor. Ay, wan nga ron, ma'am. Amo yun nana, dito'y kami amang mangan kaniminda. Dito'y ngamin ti paborito na apanganan. Kasta ka di, ma'am. Ah, mabit lang ah. Tamapanak agorder iti kanenta. Oh, friend, asino ti kaduam? Ha, kwa, Minda. kinaduaak ni Nanates. Kinaduaak pa yan nagpa-doktor. Ay, Minda ka na kan. San ka kumangagong ungot anak kakita kanya? No kayat mo, rumwar ako. Saan nana? Saan ka arumwar? Duwata asimrak dito'y. Duwata matla ang arumwar. Uray guraan na tan adwa ni Minda. Pakawanan na ko. Pakawanan na, auntie. Minda. Wan, aklo na kung ado dagiti bidtot ko kring ka, auntie. Ado dagiti na isaw-sawang kong agkakasakit abalikas anang sugat itirik na. Nasaya at mat na nakapagpanunot kan, Mari Minda. Katagyaman nakiti pa ng tulong mo kini auntie, friend. Manipod ita. Siya kunti mang tulong kan ko, ana. Nasaysaya at tinatanang asarita tapno maliklikan ti pan nakasair. Awan mat serbi ti kinabaknang no di mo matammo ti tumulong iti kasapulan iti tulong mo. Papagayam, litan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.